rixile hinkwako lama nga kona loyi a vulavulaka Bigbuck Capital. So guys, namuntlha ku na lava nga xava xikena xa mina, so va lava ku ni endla video ya ku Bigbuck ha yi vona tipadra mara hi swi tivi swa ku loko hi nghena hi ta endla mali or kanjhani. So hi lava hi endlela video hi komba swa ku tipadra leti ti nga na ntikelo wa ku ti nga va ti endlela mali leta njhani. So guys, video leyi u yi mamela kahle u yingisela kahle. So laha hi nga kona guys, hi na padra leyi va vitanaku Gatli pattern. So a Gatli pattern loko u xikena xa wena u skena xi komba ku no ku na Gatli pattern leyi se yi nga kona la. So Gatli pattern guys hi nghena la ka 78.6 kumbe ka 88.6. So xikena xa wena xi ta komba ku ri no hi le 78.6 ya wena hi le 88.6 ya wena, u ta yi vona kahle loko se ni endla la. So ni lava ku hi measure u swi vona ku himpela padra leyi helelile. So ni ta tala ka okay ya hi le Gatli pattern guys. So hi ta measure u yi vona, ni ta yi koka ni komba ku hayi padra leyi helelile. So a nengo wa ku sungula guys u sungula la ka X la. So a nengo wa ku sungula u suka la ka X, loko u koka Fibonacci ya wena ku sukisela la ka X yi ta la ka a B ya wena swi layi ku nyika 0.618. So loko suka kwalano u gama so heto u teka Fibonacci u ta la ka A u yi koka ku sukisela la ka A ita ka B, a nengelo wa selo swi lava u va ka 0.382 kumbe 0.886. So as long as u phakati ka tinumero leti a problem ya le so a swi lavi ku yi hundza la ka A. loko za nengelo u tala ka A ka hali yona padra leyi a ya helelangi. So loko la kuma D ya wena u suka la ka B u tala ka C, u koka Fibonacci ya wena ku sukisela la ka B u tala ka C u ta kuma D ya wena. A D ya wena swi lava yi leva phakati ka 1.13 1.618 and then ko nga ta kuma D. Loko so u lava ku yi completara u swi vona ku okay a padra leyi helelile u teka Fibonacci ya wena ku sukisela la ka X i tala ka B, a D wa wena fana a tshama ka 78.6 kumbe ka 88.6. So na swi vona ku leswi complicado swinyingi va ku tala va swi twisisi ku Bigbuck a khuluma yini. A problem a xikena lexi xi programiwile a tinumero leti hinkwato we ho skena ntsena xi komba ku no leyi nga kona swi Gatli pattern, leyi nga kona shark pattern, leyi nga kona yini padra leti hinkwato. So wena leswi fanele u swi tiva i ku loko padra za li helela li fika la ka day ku na amalayini lawa ya yellow lawa hi wona la u nghena kona, and then stop loss xa wena u xi veka laha henhla ka X wa wena. Loko padra za li famba za li fika laha a la ha lona se li dlayekile u huma ka lona. So a ni la ku westa nkarhi guys, ni komba ku padra leyi helelile. Okay, so ni ta teka Fibonacci ya mina guys. Loko ni teka Fibonacci ya mina ni ku byele ku hi suka la ka X hi ta la ka A la. So a nengo wa wena u vona ku u le ka 0.886 hi le 0.886 la yi tsaliweke 61.8 ka hali yona. Loko so u gamile u ta teka Fibonacci ya wena futhi ku sukisela la ka A u ta la ka B, wa vona swa ku nengo wa wena u game kwini la phakati ka 0.886 na la ka 0.316. So a nengo wa u right. So loko u hetile u ta gama u teka Fibonacci ya wena futhi u sukisela la ka B u ta la ka C, a nengelo wa fanele u va phakati ka 1.13 to 1.618. So wa vona ku nengelo wa D lowu a D leyi le phakati ka numero leyi, so yi right. Se loko hi la ku cheka ku himpela se yi helelile u teka Fibonacci ya wena futhi u suka la ka X u ta la ka A. So a nengo wa wena hi lowu guys, ma vona ku yi le kwini, ma vona ku hi le 0.86 hi laha u nghena kona kumbe ka 0.886. So ka padra leyi a wu ta va u nghenela ka 0.86. So a yi ta va yi byela ku no padra leyi helelile, but a swa ha lavi ku koka Fibonacci u to yi koka loko u lava ku confirmara, mara programa leyi li programiwile leswaku loko za ku va na a padra ya layitha yi komba ku no ku na padra yi tlhela yi tsalela ku no padra leyi nga kona i Gatli pattern. So okay huma kokolani se ni la ta komba ku u endla njhani ka maentry wa wena swa ku komba swa ka padra leyi lona. Okay, so u ta la ka insert la u nghena la u ku oscillators, and then kuna indicator leyi va vitanaka relative strength index. So u ta yi faka u faka 13 u faka 13 la u ku okay. So loko padra la wena li va la ka D la u lava a presu na RSI swi hambana, ni vula kanjhani? Okay, so wa vona ku a price la loko za yi fikela ka point leyi a yi endla yini
i ya henhla wa yi vona mara a ku yeni ka henhla ka yona a RSI ya wena ya komba ku a yi le keni henhla i ya hansi so u ta teka a linya leli u ta teka linya leli u li veka la ka price leya ku sungula and then u teka linya lin'wana futhi u li veka la u nghena kona so loko u za u veka malinya lawa mambirhi lawa u la ku vona price u na RSI swi hambana and then swi hambana njhani wa vona swa ku RSI ya we ya komba swa ku yo i le ku hehleni mara price ya we ya khuphuka so loko u za u vona so guys swa ku komba ku padraw leli li na ntikelo la ku komba ku a price ya komba ku le ku jikeni so loko u za u yi vona so xaka la mina xavisa because ya komba swa ka price leyi hi xilungu va i high probability setup so a setup leyi hi yona hi lavaka ngopfungopfu loko za u va na upper draw leyi harmonic hi yona padraw leyi u yi lavaka swinene because la ka entry ya we ya komba ku price se ya hluleka ku ya henhla hi ntamu na RSI ya we ya komba ku no a velocidade ya price ya hluleka ku ya kwini ku ya henhla so that's why u kuma swa a RSI ya we ya komba swa ku no mina ni ya hansi mara a price ya we i ya henhla makhandlela ya we lawa ya price ma henhla so leswi u nga ko loko za u veka amalinya lawa mambirhi lawa nchumu xa ku sungula nchumu xa ku sungula la ku xi vonaka a price ya henhla a RSI ya hansi i nchumu xa ku sungula lexo then ku na leswi hi swi vitanaka ku candlesticks so candlestick i makhandlele lawa u la ku vona a khandlele loko and then u gama vona lin'wani la likulu liya hansi loko za vona upper draw leya so swi tivi swa ku okay i scenario i nchumu xa vumbirhi lexi xa ku komba ku no a price leyi ya komba ku se ku nghene vanhu lava xavisaka hi ntamu so swi la na wena u endla yini u va joyina vanhu lavayana mi xavisa u ya hansi u endla mali i nchumu xa vumbirhi lexi and then xa vunharhu u ngo veka maybe u veka a lexa kona la u veka a trend line i line lowu so u nga veka trend line ya wena so u veka trend line ya wena u yi veka so loko za u vona a price yi dlaya a trend line u nga nghena la a entry ya wena leyi ka line lewa yilo lo a entry ya wena hi leyi la so u nga nghena la ka loko za yi dlala u nga nghena and then stop loss xa wena u ta xi veka kwini la a henhla ka X so stop loss xa wena u ta xi veka la ku ri u va safe then u ta yi vona price because nkama n'wana price ya hehla i gama yi tlhela yi ta henhla so loko stop loss xa wena xi vekela u safe then ku humelelani a market ya hansi so oh sorry guys so wa vona ku la loko u veke a linya la wena hi xitala lexi xa u trust loko za u nghena la wa swi tiva swa ku stop loss xa wena la and then price wa yi vona ku yi endleni i bet take profit 1 i fika la so ni mi byelile na last guys ni ku loko za price dla 1 2 a stop loss xa wena u ta yi susa la u xi veka la ka take profit 1 swa ku hambi market yo tlhela mara wena u ta vuendli a mali la ka leni because a take profit 3 is not guarantee so loko za u vona price ba take profit 2 i ehlanyana u nga teka stop loss xa wena u xi veka la swa ku hambi market yo ehla u gama u ya henhla wa swi tiva ku so u endle mali so guys always fanele u make sure ku ri a profit wa yi protectara nkama hinkwawo loko za u endla mali move stop loss xa wena xi hehla because a market guys u ngo ku u ehla la u gama u ya henhla because it's unpredictable a swi tiveki swa ku market u tala ku endla yini nkama lowu so guys i strategy xin'wana lexo xa ku sungula u vona price ya henhla mara a RSI ya we i hansi so i scenario number 1 le and then ya u doji u vona a khandlele la so and then u vona lin'wana la so u vona swa ku this is a bearish engulfment so a khandlele ni khulumaka hi loho hi leli wa li vona swa ku na khandlele la green and then ku na lin'wana la ku basa leyi ehlaka hi ntamu so u nga nghena loko za u vona makhandlele lawo and then stop loss xa we xi veka laha so guys yeah video leyi a ni ta mi komba ka lava va bayizisekaka hi ma-entry swa ku no entry leyi u endla njhani and then yeah so i strategy xa mina lexi guys loko za u xava a harmonic scanner this is how you enter the market u nghena so u lava ku vona price ya henhla RSI ya wena ya hansi u vona makhandlele kumbe u veka trend line loko za yi dlayiwa trend line wa nghena stop loss xa u xi veka la market ya hansi so lo a vulavulaka guys i Bigbuck Capital harmonic pattern leyi kona guys loko yi lava u ta ni inboxa then i ta khuluma kani mambo ciao.